Ah, sinapo Diyos dyan is tila kukwag tatapim mabangos to ti presyo ti tabako. So nga medyo baka awan to pa kidi tagmulan into no taon no mayen ti kinababa ti presyo. Apay manot agda mga presyo tata sir kag idi. 75 kada Ah. ti ko di jay quality Mm. ti ko 40 di jay reject kaya po kiti di kung compare mo idi last year kita dapat 130 per kilo. Mm. Di bali one half na ti nagbabanan. Kastamot na ito reject ito maka 70 da idi. So pauning moreno kasta dalatamot ti kundawi ang amang tulong kadakwatan no kasano kita narigat agata ngayon handa pa yung agata ngayon. Di kita pa kuboy nga mo may da pa aglakod to yun. Yamin. So diyan ka mo. Kasano dahil ito ta. Apay sir nga min nga bimapa nga Dahil ta. ti bagado overproduction. Kin di ti sigun ti kwa dan sa pa di purchase ti agagata nga handa pa nga na ilaw ko kadagiti talagang cigarette manufacturer so bimaba talaga. Makita da siguro sir adot talagang agmulmulan kasi Actually ti Marcos kat almost the one third na nga ni maton ti nga timura. So nga ti panakipatpatang na nga kasto ti di mo ti kinababahan kita pa una medyo maupay ti digiti apo tayo manalo na digiti apo nga tobacco producer tada ito nga ro. Anat kalawaan nga mamulmulaan nga barangay ti Kadadakkalan nga kwatya mo kakit barangay Lydia mabuti Imelda Dakiwag. Kindi kita sagkabatik nga kwat itunggal barangay no.